tubaha ikaze muri 10 Talk. Twinjiye mu gikombe cy'isi. Si bya bindi twavuga ngo kizaza. Ubu turi mu gikombe cy'isi, twibereye muri Mexico, turi muri Canada ndetse na USA. Wowe uri hehe? Urahanga kuri Radio 10 Zone. Ibuka subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu bintu byose zabicangaha kuri Radio 10 Zone, kubera ko hazaca byinshi utigeze ubona ahandi. Twinjiye mu gikombe cy'isi, turimo turaganira ku bihugu biruta ibindi. Ibihugu bifite imbaraga kurenza ibindi, ibihugu byonyine bifite power. Dufite ibihugu 8, ariko kano kanya muri uyu mwaka dushobora kuzabona igihugu cya 9 gitwaye igikombe cy'isi, kubera ko kirahabwa amahirwe kurenza ibindi, nubwo societe nyinshi itagira amahirwe. Ariko uyu munsi tujya tuganira ku ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ubwongereza ni ikipe y'igihugu imwe mu zikomeye zifite igikombe cy'isi kano kanya. Nizere ko zifite n'abafana benshi hano i Kigali. Nitwa Augustin Ruganzu, ninjye uzajya bagezaho byinshi bizabitandukanye muri 10 Talk. Ndego cyane Alan Ruberwa, umeze cyane Alan? Meze neza Augustin. Tugwaye ikaze muri 10 Talk nanone. Urakoze cyane kubwo kumereza ikaze muri 10 Talk. Igikombe cy'isi cyaje, Abongereza nkeka ko biteguye. Yego. Nkeka ko igikombe biteguye ko kizagaruka mu rugo, apana ko kizagira Roma. It's coming home. Kuri no nshuro nekeza ko Abongereza bafite ibisabwa byose, rero nakabuza umutoza abakinnyi ibyimviro mu rugo, nekeza ko cyaba ari cyo gihe cyawo kugira ngo igikombe gitahe mu rugo. Umuntu yavuga ko iki gikombe kizi igihe ku kipe y'Ubwongereza, cyangwa yavuga ko hari kiri kubura mbere yuko iyi campaign itangira? Oya, Augustin, nekeje ko umuntu yahitareba ku byibanze nyirizina mu myaka ijya nko kuri 15 heruka, nibwo mbonye Abongereza 3 Lions bafite umutoza uri capable, unafite ubushobozi mu bifatira ko uyu umutoza atwaye Champions League Thomas Tuchel, ufite icyo gikombe by'umwihariko kijyanye nuko bakina tournament match 8-7 zingahe bagatwara igikombe. Iki gikombe cy'isi kizabera muri Amerika, Mexico ndetse na Canada, ni umwihariko wuko match 8 nizo usabwa kugira ngo uzitsinde ubashe gutwara igikombe. Nkambona iyo tournament football uwo mutoza bafite uri well defined, usobanukiwe neza cyane bijyanye n'ama knockout, nekeza ko yaba ari intwaro nziza bagarukanye. Ugiye kureba ku bakinnyi aka kanya n'ekipe iri ku boosting rutayizamu mwizi Burayi Harry Kane, aka kanya ugiye kureba bamwe mu bakinnyi babo b'ingenzi mu izamu, umukinnyi uri muri forme Pickford ushobora kuba yakora imibare 3 zikurikiranya mbere y'icyo gikombe cy'isi, yari afite clean sheets zigera mu 10 kuzamura. Muri Premier League ugiye kujya muri defense, turi kuvuga ba Magehi avuye ku rwego rwa Crystal Palace, arimo arajya muri City kina Champions League. Unabonye ko hari uburyo yagiye yitwara neza cyane, ibyo ukabirebaho. Nujya kureba muri Median aka kanya hari umwe mu bakinnyi beza ku isi, Declan Rice. Nekeza ko rero iki cyaba ari cyo gihe cy'Abongereza, nta nzitwazo zihari ku giti cyanjye. Naho numva ko iyi 3 Lions mu by'ukuri igihe cyaba kigeze kugira ngo ibyabaye muri 66 bongeye babigarure ku meza, Abongereza babibona. Narakoze cyane. Twinjire muri squad, abakinnyi baruta abandi Thomas Tuchel yahisemo guhamagara kugira ngo bazamufashe mu gikombe cy'isi. Squad turi bitangaha, yamagaba zamu 3 barimo Jordan Pickford, yarimo Henderson ndetse na Trafford, yamagaba defenseri bakina kuri babiri barimo Reece James ndetse na Tino Livramento. Yamagaye abakina kuri 3 barimo Nico Lane ndetse na Jed Spence, yamagaye Magehi ndetse na Danny Ban, yamagaye Ezri Konsa, John Stones ndetse na Jared Kwanza, yamagaye ukina mu kibuga hagati barimo Declan Rice ndetse na Kobbie Mainoo, ubita Anderson ndetse na Henderson. Mu bakina basatira nabwo akariho bafite na karite iruta izindi. Yamagaye abakina kuri 7 babiri barimo Bukayo Saka ndetse na Noni Madueke, yamagaye Marcus Rashford ndetse na Anthony Gordon ku bakina basatira baciye ubumoso. Ba nimero 10 boni batatu barimo ubita Morgan Rogers, barimo Jude Bellingham ndetse na Ibercheze. Ba rutayizamu ni Harry Kane, Watkins ndetse na Ivan Toney. Mpamya ko nta wasigaye. Ku giti cyanjye nibyo hari benshi abantu bagiye bakomoza bavuga bati kuki atajyanye runaka, ariko ugiye kureba urugero wenda nka reaction zanjye ku giti cyanjye kuri no call up, nureba nko mwizamu Pickford, umuzamu mwiza muri Everton, binajyanye na season ya Everton nyirizina. Unajya kureba kuri Henderson, yari season nziza cyane by'umwihariko muri equipe ya Crystal Palace, kuko turi kuvuga conference winners, season yatangiye batwara Community Shield, mwaka ushize batwaraga FA Cup atsinze City. Urumva ni umukinnyi wari uhari kandi akompeta. Ninjya kuri James Trafford mubona nk'inyenyeri yahazaza, kuko ntabwo azakina abazamu 3 kame muri match 8, bivuze yuko byibuze yaba arimo avuga ati ndimo ndategura n'ikiraganushya. Kandi Trafford sibwo bwa mbere ahamagawe, nekeza ko yego appearance ya World Cup yaba ari ya mbere, ariko muri equipe nationale ni umuntu uri familia. Ahantu abantu benshi bagize ikibazo ni isigara rya Luke Shaw kuri 3
nk'umukinnyi wari umaze kugira performance impeccable muri equipe ya Manchester United. Undi muntu bagizeho ikibazo no wita Harry Maguire, bavuga ati gute Stones yagenda, Harry Maguire kuri saison yarimo ajyana na United agasigara. Ubwo ugiye kuri nimero 2 bati Trent Alexander-Arnold, bati yakari umukinnyi ugenda, ariko mu by'ukuri nujya kureba muri logique y'icyo Thomas Tuchel yatekerezaga, yarebaga by'umweko n'abantu yanakubakiraho by'igihe kirambye nyirizina. Ariko n'ikindi kintu cya kabiri akareba ese na karite z'abakinnyi mu byo mfite ngiye nk'umutozo ukina imikino twakwita ko iri defensive, aba bakinnyi nibo nakageze gute nakajyanye. Ko nujya nko kuri Reece James ukareba travail mu bijyanye na defense, rimwe na rimwe akabona mwiza no mu kwataka, rimwe na rimwe akaba mwiza no muri double pivot, kwashoza kuza no muri mediane, ugasanga Trent mu kuza yimvatinga azamo hagati abikora more like an attacking midfielder, nk'umukinnyi ukina satira. Ariko ijya kuvuga output mu bijyanye no kugarira kubyo Thomas Tuchel wabonye muri Reece James banakonye muri Chelsea batwara Champions League, nekeza kwita wumva ko niyo preference irahari, uko ukavuga ati Reece James barakoranye kameme niyago yajyana Trent. Wenda ugatuvuga kuri Livramento yarimo yagiye saison impeccable mu myaka 2 ishize muri equipe ya Newcastle, mu bijyanye no kugarira no gusatira n'umusore na mwiza mu bijyanye n'amamisiyo, wahuye n'umuwinga mwiza ni Nico Williams na Lamine Yamal, uyu ni umusore watuma umukinya kamujisha. Ije kuri Trent ni umukinnyi wa flourishing ama equipe y'igihugu nka Espagne mu buryo bw'igifatika, ariko igiye kura kuri setup y'ino mugabo Thomas Tuchel uhita ubona impamvu yahamagaye bano basore babiri, icyo kigahita gisobanura iyo mpamvu nyirizina. Bivuze ko ku giti cyanye mfite icyizere cy'uko muri defense abo yasize yari afite impamvu ze, icyo ni kimwe. Ariko nanone wenda kuri Harry Maguire nekeza ko Bielsa akaba yaramuboneye umwanya, kuko ugiye kureba kuri John Stones na Jarrell Quansah, Danny Barnes na Ezri Konsa, Harry Maguire ngaya akaba yarimo. By'umwihariko ushobora kuvuga ati Quansah yarimo agira saison nziza muri equipe ya Leverkusen nyuma yo kuva muri equipe ya Liverpool, ariko hano hantu Harry Maguire ni akaboze mu mwanya. Impamvu utari busige John Stones ni umukinnyi ku giti cyane mwita ngo ni France Busquets, ni myugariro twakwita ngo ni France Beckenbauer mu bijyanye no gukina umupira, ariko akaba n'umumediateri nka Sergio Busquets. Iyo ni karite umugabo bita Pep Guardiola yamwubatsemo yo kuba defenseur mwiza ariko unakina umupira. Icyo kina kirusha abagenzi be mu gihugu cy'Ubwongereza. Bize ko ne ingredient usibye na experience n'ibikombe yatwaye, icyo ni ikintu wazakenera kuri grand rendezvous anytime. Rero mbona ko ariyo mpamvu yabaye mushize manga, ariko ngaha ku giti cyane hari Maguire akagiye, ariko mu kujyana Luke Shaw ugasiga wenda Jed Spence nabyo byaba bifite rezo, ariko niko rayinekeza ko iyi saison yari impeccable kuko no umukinnyi muto wa Premier League. Ugiye kureba mu bakinnyi bato bakinaga kuri gatatu yarahari muri mediane nta kibazo mfite. Ugiye ubwo ndavuga kuri nimero 6 na nimero 8 Adam Wharton ni baye bategereje, ariko igiye kuri Morgan Rogers, Bellingham ndetse na Eberechi Eze utekereza ku mugabo bita Morgan Gibbs White w'ikipe ya Nottingham Forest. Statistique yari afite mu bakinnyi bari beza, go ukareba n'uburyo yari asanzwe muhamagara n'uburyo yitwaragamo, aho ngaho ugahita uvuga uti kameme kuri saison ya Rogers birumvikana nawe umukinnyi mwiza muri Aston Villa atwara Europa League. Jude Bellingham kuri kariba y'icyo cyo mondial z'ubushize muri Qatar yari umwe mu bakinnyi bari kwitwara neza, turabyibuka we na ba Trent na ba Henderson, icyo kagitekerezaho. Wenda Eberechi Eze umukinnyi w'umushampion Premier League, ari statistique afite kandi n'ikijyanye no kuba yatangaza karite line breaking passes za passes zica imirongo, nekeza ko nayo yaba ari umukinnyi wakabaye ahabwa iyo call up. Dore ahantu abantu benshi bagize ikibazo rero, Saka, Palmer, Saka, Foden Arsenal bati gute yajyanye none Madueke we na Saka asa nkaho ari uburyo bagira imvange y'ibyenda gusa mu mikinire, ariko hari ikintu abantu birengagiza buriya uhita wibaza mu bijyanye na karite z'icyo Tuchel toza. Yego, iyo Foden na Cole Palmer babuze ibitego hakurikiraho iki? akurikira kuva mu mukino. Urumva icyo kintu Tuchel rero yavuze ati nge ndashaka harmony ya groupe yanjye kuruta uko najyana gusanga abastari ngo studded team ngo kujyana gusa amazina ngo abastari, ariko ukisanga yirengagije karite y'ibyo akeneye mu buryo bwe bw'imikino. Tuchel akenshi usanga akina system ya batatu inyuma, rimwe na rimwe agakina bane batatu, ariko igitekerezo nyirizina philosophy twababeza mu kugarira, nyuma yo tukaza kuba tubabeza mu gusatira. Urugero kuri statistique muri qualifiers za mondial, equipe y'igihugu y'Ubwongereza 3 Lions bakinnye match 8 bazitsinda zose nta rimwe batakaje, batsinze ibitego 22 nta gitego na kimwe binjijwe, bafite clean sheet 8-8. Bivuze yuko nujye ko no muri izo result ni kimwe kubusa 2-1 n'ubundi uraza gusanga umukinnyi watsinze ibitego byabo byinshi ni Harry Kane 8, Eze 3, abandi ni kimwe. Bivuze ko se equipe yegiza guswaringa cyane, ahubwo irabanza ikaba nziza mu kugarira ikataka nyuma. Ariyo mpamvu tutumva option nyinshi z'abakinnyi basatira wenda bari luxurious babandi bakanga abantu mu mazina.
ariko cyane harane ati ni ekipe ibijyanye n'iby'umutoza ari butange ibijyanye n'ibindi byose bigomba gutangwa n'ubundi mukino abona ko ari ekipe nyine ikwiye ubivuze ko ari ekipe iri kuri karibre yo gutwara igikombe cy'isi tugiye kwinjira muri 11 beza intoranwa bagomba gushyira mu kibuga kuri Alan akaba ari ekipe itarata turagenda kuri karite kuri buri mukinnyi twinjira mu makino 11 beza ba Alan bagomba gufata Thomas Tuchel gutwara igikombe cy'isi ndashaka araba naba ngaba ku giti cyanjye twagiye none nihe mpamvu ituma ari abangaba mbere na mbere Jordan Pickford simutindaho kuko niwe nimero ya mbere kera na kare Reece James imbere ya Livramento wenda mwikura ry'irushanwa dushaka kuzabona na Livramento cyane abantu niba mu degrade ariko for seniority maturity mentality uno mugabo namuhitamo Reece James bijyanye na kariyeri ye muri Chelsea kariyeri y'abana Thomas Tuchel aramuzi cyane ariko ni umukinnyi by'umwihariko wafashe equipe muri angle zigishoboka cyose kuko ugiye kura muri no defense bano bose bashobora kugarira neza kudefana neza kwataka neza ubwo ndavuga ko rwa Nico O'Reilly ako no mugabo abikora neza cyane kuko izi couloir zose yazitanga mu musaruro mu buhe buryo Reece James azamutse akaribero no mugabo kuna no gukina nka nimero 8 no muri Nottingham Forest akamuribera agafasha Jude Bellingham mu kwegera imbere ahangaha ashobora kuba yakorana na service no bita Declan Rice nanone Bukayo Saka mu gihe yashaka kujya central mu mugongo wa Harry Kane Reece James no zone yayo kipa akabyaza umusaruro mu macross mu assist n'ibindi byose Reece James ni umukinnyi ugiye kureba hano harimo abakinnyi benshi batera imipira imiterekano Harry Kane atera kufra Rashford atera kufra atera kona sibyo ariko mu zindi karite uno mugabo nawe arazifite kufra uno nawe yabandi mahitamo muri equipe ikina yugarira ushaka kuzakina ariko set pieces zikubera iturufu ugiye kureba mu bintu bya 1v1 umuwinga mwiza arimo arahura n'umwataka mwiza cyangwa se umuwinga uyu mugabo mu Bwongereza ku giti cyanjye nyuma ya Kyle Walker utakiri muri equipe nationale yaba ariyo mahitamo yanjye ya mbere impamvu mutinze nuko abantu bavuga ati Trent bimeze bite ngo tukagenda Nico O'Reilly saison nziza yari afite kure mu buryo nawe still agira karite nk'izi yu mukinnyi Reece James nawe mu kuba ya libera Declan Rice akaza gakina double pivot na Elliot cyangwa se Elliot yaba yazamutse akegera na Declan Rice bigatuma Abongereza bagira abakinnyi benshi mu gusatira ariko banizeye ko icyo bita rest defense cyabo gikomera rest defense ni kino gice cya hagati mu kibuga ni wa nimero 6 ari kumwe n'umu inverted fullback umwe muri abangaba barahagararanye Elliot Anderson agagaranga bivuze yuko yaba ari Declan Rice yaba ari Jude Bellingham baraza gushyigikira abangaba bivuze ko systeme birangira ibaye batatu sibyo hano imbere agatajyamo bangahe abakinnyi bane byibuze bakina abasatira cyangwa se batandatu icyo kacyumva noneho ubwo abantu uri kumva izo karite z'abana bakinnyi bose bare mu buryo bose bakugarira ni beza 1v1 niyo mpamvu bahisemo inodu uno ni umukinnyi mwiza mu bijyanye na misiyo wa mukinnyi ushobora guhereza umukinnyi akamumarika uyu akaba umukinnyi mwiza mu gusoma umukino buriya muri tournament ushobora kutaba mwiza mu kugarira cyane nyine ngo abaye compact ngo abuje abantu ama espace ariko buri kintu cyambere kigorana mu gikombe cy'isi kipe gutsinza igitego line breaking passes wa muntu ushobora gutekereza akavuga ati ko turi guherekanya cyane twabaye passive turimo turayicycling possession ni James ni Stones Mage Nico O'Reilly Pickford uyu ni umugabo ushobora guhita stepping muri mediane akaribera mu mediateur bagahita bari mu buryo bwihuse icyo ngicyo tukirenge defense yanjye ni ngi attaque cyangwa mediane Declan Rice Jude Bellingham Elliot Anderson Declan Rice ku giti cyanjye azambera nimero 6 Elliot ambere nimero 8 Jude ambere nimero 10 kubera iki Declan Rice yongeye kureba travail y'uburyo yitwayemo n'ikipe ya Arsenal barimo barasoza kampanye ya Premier League ndetse na Champions League Zubimendi yaravuye mu kibuga harimo Lewis Kelly uyu mugabo namwizeraho ibintu bibiri n'umukinnyi mwiza mu gukoresha umubiri we nagakora amafote menshi buriya Declan Rice ashobora gukuraho umupira atagukoreye ikosa icyo ni kimwe Declan Rice ni mwiza mu gukavaringa espace mu distance ahantu ashobora kuzaga kuvura ahantu ashobora kuzaga kuvura ahantu ashobora gukuvura ba Adam Watson ni beza nibyo ariko imbaraga z'umubiri duel mu kirere ukabitekerezaho so niyo mpamvu uyu ngari nimero 6 yanjye si Henderson isundi wari wese nimero 8 wanjye Elliot Anderson ni umukinnyi maze kunyereka yuko progressive passes kujyana imipira imbere kudistribute gutanga mu mande n'imande twaje tubona performance kuri match nka Manchester City match za Liverpool ubwo ndavuga Nottingham Forest nyirizina twaje tubona uburyo nyine yagiye yitwara muri role ya nimero 8 mu gihe yabaga yegeranye na Ibrahima Sangare icyo ngicyo rero ndetse na Dominguez rimwe na rimwe icyo rero kikakwereka ko n'umukinnyi wa mbere mwiza kuri nimero 8 hari umukinnyi abantu bari gutekereza bati Kobe Mainoo bimeze bite ariko Kobe Mainoo twibukanye ko atarasanzwe ari muri collapse za Thomas Tuchel rero namuhereza igihe cyo kwidevelopa ngako kundi byageze muri Euro yishakiye umwanya we yishakira umwanya arafigitinga yinjiramo ariko n'umukinnyi na holding across na Elliot Anderson ariko so far bijyanye n'uburyo yari yitwaye match 38 za Premier League muri
Europa League uburyo yari ameze namuhereza vote of confidence kubera n'uburyo yari yakiniye Thomas Tuchel no muri qualifiers. Jude Bellingham abantu bati imibare ya Morgan Rodgers ku kirengagije n'ibiki byose, uyu mugabo muri Qatar yari ahari, uyu mugabo yageze performance impeccable nyuma yo kugira equipe très defensive nziza mu kugarira inyuma mu zindi secteur. Uyu mugabo ni yambera nimero 10 kuko mu kurema uburyo ahanini ndaza gusanga Thomas Tuchel n'ubundi iyo yabaga afite na Morgan Rodgers si yabaga ari mwiza mu gutanga assist kuko mu Bwongereza abatanga assist muri qualifiers ni bazarengeza 3. Bivuze ko aka kanya Jude Bellingham muhitamo bara nka second striker, umuntu wakunganira Harry Kane mu gihe barimo barataka box kubera ko mfite bano bagabo babiri. Bivuze ko karite yabo ahanini ntabwo izaba ya through passes, karite yabo ahanini no gukoresha ikirere ama crosses, ndetse na Bukayo Saka na Marcus Rashford nicyo mbakeneyo, ama cross menshi muri box kure mu buryo biturutse mu ma profondeur tuzabibona cyane, ariko n'ama set pieces n'ibiki byose. Bivuze ko ufite Jude ari second striker kuri Harry Kane ari n'uburyo akina gasa nk'udropinze. Uyu mugabo muri Force muri equipe ya Madrid yabibyaje umusaruro, ya mbere iturufa itsinda ibitego byinshi kurutwa ya mbere urema cyane kuko uyu mugabo muzimo kurema na nyuma y'akantu gato cyane mu mupira w'amaguru espace noye. Harry Kane arema uburyo yuka action ari mere igitego wo bita Luis Diaz kuri match ya Paris Saint-Germain i Parc des Princes. Uyu mugabo Bukayo Saka yagiye kureba hagati we na Noni Madueke birumvikana quality wise profile wise ari uburyo uno mugabo ino sezo ayitwayemo neza cyane afasha mu kugarira. Ubwo turavuga nyuma agarutse avuye mu mvune no muri finale ya Champions League twabonye remezo uburyo yafashije Mosquera kunitralizo bita Ivica Kvaratskhelia. Uyu mugabo rero kuri travaye mu bijyanye no kugarira nabitwara, ariko no kuba ari umukinnyi wari usanzwe ukina kuri uyu mwanya adasimburwa cyane nawe namushyiramo kugira ngo byibuze ndebe ko iyo output ye y'uburyo asanzwe atsinda ibitego icyo kintu nakimubyazamo umusaruro bikamereza ibisubizo. Uyu si mutindaho hari Edward Kane kuko ku giti cyanjye n'intwari igikombe cy'isi n'uzaba player of the tournament azana aba top scorer Ballon d'Or mu Bwongereza nyuma y'imyaka 71 Rashford yego over Anthony Gordon. Rashford ari byarakoze muri equipe ya FC Barcelona yego. Rashford akakanya umuntu avuga ati Anthony Gordon arakora cyane arapusa agize imibare myinshi muri Champions League, ako seniority maturity na mentality uno mugabo ari hejuru yande ya Anthony Gordon. Iyo ngiye kureba equipe irimo bano bagabo ntabwo nzabura gufata umuwinga wanjye umwe ngo nemere yuko yaba umunebwe ariko bijyanye na service yamereza, si ubunebwe bwo kudakorana na bagenzi be. Oya, Rashford ni umuntu ushobora kuvuga uti Harry Kane mu gihe yakwidebrasa akegera inyuma gato, Harry Kane uwo bita Rashford iyi zone yose yayibyaza umusaruro. Uwo bita Rashford abonye umukinnyi nka Harry Kane ushobora kuba yakwibohora akajya mu nguni zose z'ikibuga akagerageza kuri nimero 10 nimero 11 nimero 7 akageza kwa yagenda amushakira ama espace yo kumera buryo. Rashford niwe muntu nzi wabibyaza umusaruro neza kurusho bita Anthony Gordon, by'umwihariko muri setup y'abantu bakinnyi. Ari indi setup y'abandi bakinnyi wenda urugero nka Espagne, Portugal na prefera Anthony Gordon, ariko kuri bano bakinnyi nzi bazakoresha imbaraga z'umubiri mu kwagressa adversaire mu gupressinga, uyu mugabo namukenera goma imbere cyane ku ma contre attaque none akazajya profita ama espace Harry Kane yamusigiye ibitego bikaboneka muri Three Lions. Ariko cyane Alan ntekereza ko ni igihe cyo gutaha mu rugo, ntabwo ari ibintu byo ngo turimo turajya inama. Abongereza igihe kirageze ngo igikombe gitahe 6-6 ni kera Augustin, igihe kirageze. Urugero nko kuri Thomas Tuchel muvugaho kuko navuze equipe yewe naramuvugaho. Thomas Tuchel muri knockout football amaze gutsinda imikino 70% iyo yakinnye. Muri Champions League yatoje imikino 30, muri Champions League atsindamo 15 muri knockouts. Bize ko afite 50% winning rate. Iyo si winning rate mbi cyane. Rero ujya kureba uburyo yitwaye muri equipe ya Chelsea yitoje igihe gito match 7, ukareba uburyo yagiye yitwaye muri za PSG, muri za Borussia Dortmund, muri za Europa League. Mbona ko ari umutoza mwiza mu bijyanye no gukina no mikino ya knockouts. N'umugabo bimwe mu byo yishimira buriye ntabwo agira ikintu cyo bita ngo possession ngo attacking football ibyo ntabwo bitindamo, ahubwo agira ikintu cyo bita ngo ni organized defense. Ntabwo ari wa muntu udefanda ngo collectively ngo abantu ngo bagiye imbere ngo bose bagarutse. Oya, wagira ikintu cyo bita organized defense. Mu buhe buryo? Nimba uri umudefenseur adversaire agafata umupira mubone muri zone yawe, nimba uri mediateur adversaire agafata umupira mubone muri zone yawe, nimba uri umwataka adversaire agafata umupira mubone uziba amazone zone marking, mujyageze kuzibaho adversaire yanyuze iki imipira. Icyo kintu rero cya organized defense Thomas Tuchel uburyo Kai Havertz yazamutse akamusinda igitego kuri Champions League niyo photocopy ndimo ndabona muri Three Lions zishobora no kohereza umusaruro nyuma iyo myaka yose tukongera kubabona bari abagabo b'i Londres ndetse ni Manchester n'ahandi hose babasha gutwara igikombe. Mwiteguye kujya London niho kizaba kiryamye. Wakoze cyane Alan. Wakoze cyane Augustin.
Eh,